ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasa te serye tayo ita alawas anapaulwan. Napaay at arigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ada ka matgayaman dito'y waig. Inun na anak ngayon may naglaba ah. Nagpudot nga minti agibalaybay no nangatun-tun dya ini. Sa bagay ah. Huwag gayam. Di ka di mauma itibiyag dito'y away. Ay, ati kayat mo asawan. Di mon kayat tagnad dito'y away tayo. Kaya't kumatagnad ijay syudad. Makauma dito'y. Papanam kumangay ijay syudad. Awan mat kabagyam ijay. Apay ngay ti kaadalan ta iti high school ani Eva. Adda trabaho na ijay syudad. Adamot namin kabsat na ijay nga da trabaho na. Masapul ka di nga adda kabagyan. Tapno makatrabaho ijay syudad. Ay, narigat kagyan ijay syudad. Masapul nga agabang ka iti pagyanan. No awan trabahom, awan pagbayad mo iti abang ti kwarto a pagyanam. Apay akas la problemado ka. Anya ka di ti parikot mo anak kaw. Nauma akon itibiyag dito'y away. Kaya't ko timapan ijay syudad. Ay, nagrigat na nga arapaap mo. Babae ka pa'y maangaraw. Ikakidin ni gasang-gasat ti Masakbayam ijay. Inak agbirok iti trabaho ngang. Nalakaaya ti agbirok iti trabaho nga wam makadwam. Babae ka anak ko. Amang ano adamaday ang mapasamak kang kaijay. Anya kumangay ti mapasamak kanyak nang. Uray sales girl, waitress, mabalin amin. Imbag dito'y away, ta sigurado asaan ka may sagmak. Nauma ak ngarudan nang bareng makasara kak iti naimbag agasad ijay syudad. Ay, saan ka kumagagpasyudad, anak? Sa maysa, masapol nga da kwartam no agpasyudad ka. Magatang amin ijay. Awan ti madawat. Itaman pa yan nakalagip ka nga umay pumasar dito'y balay, kaanakan. Adda parikot ko ulitag. Da kayo lang ti amok a makatulong kanya. Anya aya ti parikot mo, kanya niya ti maitulong ko ken ka basang. Pautangan na ko may ti kwarta, tama pa nak ijay syudad, uncle. Anya ti kunam, mapan ka ijay syudad. Wen nga rod, uncle. Inak agbirok iti trabaho kijay. Ay, narigat ti mapan ijay syudad, basang. Nang runa no awan kaduam. Saan mo't ati kadwak ti agbirok iti trabaho, uncle? Siyak ati agbirok iti trabaho. Kasano no awan mabiro ka madagos, pagdagosam ngay. Adda sigud aka adalak nga adda ijay, uncle. Awagak no adda akon ijay syudad. Ibagak amakidagusak pa'y kadakwada. Nabayaga ko namang idat-daton iti ayat ko. Ngamapay adi na pala sumbatan, baya. Apay kumasungbatan ka. No makiasawa akan ka, agnanayo nak aman nalon akaskan ka. Diyak kaya ti man nalon. Saan matadakas ti agtalon? Saan adakas? Ngam na uma akon itibiyag ti man nalon. Saan mo arumbang akaumaan ti agtalon? No awan ti manalon. Awan magatang apagbiag dagiti tattao. Agawid kakit din. Ingka mang kita iti sabali akatakunay-nay mo nga agtalon. Ay, sabay kuma. Tagbaliw day tapangadang mo. Ladingita, ngam din to pulos agbaliw. Diyak kayaten ti lumutlot iti kapitakan. Oh, apay akas na ti itsuraam amagmag na. Nalpay ta abagam, kin mabilbilang matiod lang mo. Nasakit unay ti barukong ko. Jackson maidano ni Jay Balay mi. Ha? Kada-kada sakit mo iti puso? Kayat mo takaduan kay Diyos ospital? Awan sakit ko. Nasa unay, gapu iti ayat. Ayat? Ha? Kung naglakit din noon niya tinapasamak ka. Ha? Di ka maawatan? Binastad nak ti gayem mo. Di na kano kaya ti manalon akas kanyak. Saan nga ta rinabak nakalaang?
Unay butasan na kayat ti Manalo nan? Agtaltalon mo ti pamilyada? Isu nga ron anasaktanak unay. Jak ni namnama, akas jay ti bagana. Talaga ka, day, amapan kay jay syudad, anak ko. Awan makapagbaliw iti pangedeng kunang. Ay, kadayon ka nga ron nga umay pumasyara. Uno saan, umawag ka akanayaon. Wenang, bareng makasarakak ijay itibak ng apakiasawaak. Daita ka di kang runaan ang makagapaw. No apay amapan ka ijay syudad. Ibagata na kasta nanang. Ay na, madanaga naklakit nga ron ka. Ang mga numaysagmak ka. Masapul nga aramatek ti kinapintas kan sirib ko. Tapno makaban ni itak itibak nang. Nauma akon itibiyag dito'y away. Saan ko maamot akas ta, anak ko? Kaadwan at arigagay amaala iti sinasaor ket mababtuaw gadi na oras. Depende iti tao nga agtarigagay nang. Nauma akon dito'y away nga awan kalsada ken kuryente. Sigamat ti masabat ko. Adamot dakkelabag mo. Mapanam ka di. Mapanak iti syudad. Inak agbirok iti nasaysaya at agasat. Talaga ka di nga awan namnaman ni Ivan ken ka? Kakaasi nga agar-aram. Nataarmat ket din Ivan. Ngamjak kayat ti makiasawa iti Manalon. Tagibas sitem ka di ti Manalon? Ket isumat ti trabaho ti pamilyam? Day tangarod kat. Nauma akon at tumultulong ijay talon. Kayat ko apadasan ti agbyag asaan ababaan iti panagtalon. Ado umat ti bimak nang gapo iti panagtalon. Nga magtrabaho dalat ta iti pitak. Jakon kayat ti agtrabaho iti daga. Uray ka sano ka nga to ti arapaap mo. Masapol asaan mo alipatan ti nagtaudam. Adda akon dito'y terminal ti boss. Agtugawak pa'y man dito'y. Sakbay nga awagak ti gayim ko. Wow! Nagtaerket day ta ang lalaki arumwar iti kotyen. Nagtugaw akas lang maulam. Ay, kasigak man. Sir, kasapulan nyo ka di titulong? Wala ka maulawak. Tumawatan tayo na. Ipan ka kumaidya ospital. Ngamjak amo nga imaneho tilugan nyo. Kaya tyo ka di ta mga yabak iti taksi. Tulungan na kailangan yung nagsubli ko, check. Ang tawag ka. Sige sir, kumput kayo kanya. Tatulungan kayo nga agsubli iti kotse. Hello sir, nakaawag kayo mat. Kalata na wala wakita eh. Mabalin ka di akaduanda ka mapan iti doktor. Amangan ngamin no maulawak iti dalang nagturong iti doktor. Ay, sapay nagsakit ti tiyan ko sir. Agsubli-subli ak ijay banyaw. Kasta ka di. Wen nga rod sir, amangan no jak malapdan ket agsapulak iti banyaw. Ala, adagas di ta medicine cabinet. Agtumar kayo ti agas yun. Wen sir, pasensyan no jak makaumay. Naka-loudspeaker ti cellphone nyo, sir. Isuan nangag ko ti saritaan nyo. Kaasi kayo mat, tanasakit ti tiyan ti inawagan nyo. No di pa'y laumay, amangan noan niya ti mapasamak kada kayo. Mas dawak. No apa akas to'y matentriknak. Italahang da ito eh. Saan ka di a klinika jay adda iti asidag, sir? Kitain nyo ka di, oh. Kaluklukat a klinika da ito. Mabalin kayo akaduan ijay, sir. Asidag laang mat. Kumput kayo kanyak. Mabit lang, Rod. Isarak pa itilugan ko. Pakikabilyo man to'y bag ko, sir. Alangan nga itugtugot ko ijay klinika. Ha? Bag mo ka di da ito? Sige. Ikabil mo nga Rod itilugan. Tama pantay iti klinik.
At akadwayaw, sir. Babae mo't. Isutin ang tulong kanyak anapan iti doktor. Kan isutin baon ko anang ipalaboratory iti darak. Kahit anya ti resulta ti laboratorio, sir. Nababaka no ti hemoglobin ko. Iso ana ulawag. Ay, imbag man taadan ang kadwa kada kayo, sir. Nera na nga dak iti terminal ti bus. Dimsagak iti kotsek. Adda ko makasinara ko iti terminal. Ngam na ulawak maten. At ang amin man ang di bagbagayo iti amaulaw kayo. Ngam saan kayo mo't anapan iti doktor. Wan nga rod. Kunak no gagangay laeng dayjay. Tanapuya atanak idi. Angam, apay maten. Tanaulawak manen. Asino ka kaday. Tapay nga adda ka ijay terminal tipos. Apay nga adda pa'y bagmaw. Nagapong ak iji probinsya. Agbiro ka kumaiti trabaho dito'y nana. Ay niya kumaatrabaho. Ubing ka pa'y mo. Kit masigurado nga awan pa'y nalpas mo a kursaw. Awagak kumatigayim ko. May sa a sales girl. Iso kumati pakidagosak. Ngamustaan nakitak ni sir ket na ulaw. Iso tinulungak. Ay, imbagam ka diday taken kwa na. Wen, nana. Iso nga imbaga na akabayatan ti panagbiro ko iti trabaho. Mabalin ko kano ti umay ditoy. Ay, kunak no babae na kaitayon. Ah? Ita kami lang ang nagkita, nana. Di mo ka di kaya ti agbalin akatulaw. Dua kami idi dito uy. Ngampimanaw di kaduak ta nakiasawan. Hello ma'am, nakaawag kayo ma'am. Awan ka din ni Kurt dita. Apay adi na sungbatan ti awag ko. Amang ano in silent na ti cellphone na ma'am. Maululaw nga main. Naggapoy ti doktor ngamin itay bigat. Apay ana pa ni ti doktor. Agsakit ka di? Agulaw ka no ma'am. Simruman nga tanti anemia na. Kasta ka no nga ron ma'am. Anemia ka no. Natangkan nga min ti ulo na. Ibagada asan nga agpuyat. Agpuyat mo't lang. Diyak mo ma'am. Numalpas ti trabaho kat umunag akon iti kwartaw. Diyak mo no anya nga oras amat maturog. Bantayam day ta sir mo. Bye. Wan ma'am. Bye. Adda ka din trabaho di anak mo di syudad. Di pa'y maimawag uno nag-text. Naglukaw na. Nag-text ko mamit Tapno mo tayo ti kasasaad na. Huwag nga raw. Ibit-bitin ko pa ijay tawa nga adda signal na di cellphone ko. No makitak tuman ti kabsat di sigo da kadalan na. Agdamagak tuman. Sino ka di day jay aya? Naku maagdamag. Adakan ka numapan ka. Ni nga Edna nga anak ni Tirseng. Ka man nga agpaiso damagay no addan trabaho di anak mo. Papanak mga raw. Diyak makaid na maguroray iti text na. Nakawag ka met. Kumusta ka ditan? Sikakit di dita Simro ka no ti anemyam. Ang mga nagpuypuyat ka manen gapo iti babae. Ipuy-puyatak ti kawan mo. Nagawid ka ngaminan. Mailiwak unay kan ka. Nagsao tay bolero. Kaslag paiso. Agpaiso ti bagbagak. Uray agpiang-piang ti langit kandaga. Siksika lang ti babae ti biyag ko. Di nakman bulaan, Kurt. Mabayag pa yung malpas ti kontratak ditoy. Ala, inton malpas ti kontratam. Agawid ka kuma. Inka ka di agbiro kiti trabaho makunam, Beya? Wan ko, sir. Di mo ka di kayak nga adda kadwa ni Nana Carla ditoy, sir? No kayat mo lakit diti agkatulong, apay kit dinasan. Sa anak ngagpilpili iti trabaho, sir. O di mabalin mo ti agtrabaho ditoy, no kayat mo. Agyaman ako nay, sir. Nga maguray ka man. Kayat mo ka di? Tayjay ka laangan may isang apartment ko?
At dapay apartment yun, sir. Saan mong ibagbaga kini Manang Carla? Masapul at di na maamuan da ito eh. Di nakadiam mo ti apartment yun, sir. Saan? Basta di mo ibagbagakan ko na. Nga alain ka nga agyan iti may sa nga apartment ko. Saan mong ibagbaga kini Manang Carla? Masapul at di na maamuan da ito eh. Di nakadiam mo ti apartment yun, sir. Saan? Basta saan mong ibagbagakan ko na. Nga alain ka nga agyan iti may sa nga apartment ko, ha? Kaano ta kadiam mapan, sir? Itamat lang. Apaman ang makapan ni Manang Carla ijechandaan. Adayo ka di dito'y day tang apartment, sir. Saan matunay? Kumusta tinapanam kabagays? At ka din trabaho ni Bea. Saan ka naw anapan ije dagos na? Imawag ka no ni Edna, nga adda ka no simurutan na pagtrabahuan na. Apay adi na impakaam mo ti ayan na. Day taga raw ti pagsakitan tinakam kaw. Kaslakat ulag anang lipat iti naglupusan na. Bayam, makalagip to siguro nga gawid. Di kagdanag. Saan ko maliklikan ti agdanag? No muna ta babae mga raud. Awan ti rumba nga pagdanagam. Ang mga no naragsak ijayan na. Idinto tagdantanag ka ditoy. Saan mula ko man api na utangan iti kwarta? Tapno awan pinagpliti na api manaw. Jakmet nga rod amaw akas to'y gayam ti aramidan na kabagays. Pasaray makita ka. Kanayon analiday ka. Saan pa'y anarbati lubong tapno agsanuong ka? Narigat ti makalipat. Bulag samot ti pana ni Cupido. Mamati ka, iti ko nadaapanan ni Cupido. Saan ka makalipat? Ta saan mo kayat alipatan? Kasano ko makalipat hak? Kat nang ibati iti ut iti barokong ko. Adaken ka ti agas day tanga ut-ut. No lipatam, maawan day tanga ut-ut. Apay ko mga ipilit mo ti bagim iti tao amadikan ka. Kasta ti maibagam tasaan asika ti makarik na iti saam amarikriknak. Ngam ibagakmet ken ka. At mabastad ken ayat, ti agas ket lipat. Ikagumaak man lang ti manglipat. Kasta inton kwan, mabagtit kakit nga rod, gapoy ti kapapanunot mo. Ha? Kayat mo ka di ti mabagtet. Saan Si Kamat. Kasanungay ang maobrak pa'y daytoy talon ko, numabagtitak. Daytoy ti apartment ko nga ibagbagak. Agyan ka ditoy. Kat sika ti pagbalinak aray na. Numayat kalakit di. Anya ti kayat mo asawan, sir? Di na ko nawagan iti sir. Agden nata dito yan. Agdan na. Agtrabaho ti imayak dito'y syudad, tawan kwarta. O di kang kay ti kwarta mi ti binulan. Basta asikaswen nak, kas asawam. Asawa? Agdan nata, akas agasawa? Di na ka di kayat. Ikang ka mati ti kwarta mi ti binulan. Agbiag ka kas reyna. Agpanunot akpay. O sige, agpanunot ka. Tagsubliak to. Panawan nak dito'y ngagmay-maysa? Ay na, di na ko mapanawan dito'y. O sige, mayata kun iti ibagbagam. Good. Ala, sublian ka inton matamdama ha. At dapay biit papanak. Awan mo't ni Bea dito yun, sir. Pimanaw ka daing. Nalabit na pan nagbirok iti trabahonan. Di na ka di kayat katulong di tao, sir. Diyak manamukan ko na. Ada papanak inton madamdama Sana ko namangan dito eh. Kasta ka day, sir. Sa anak nga ruden nga agluto iti pang malaman. Andakan ka dayta. Ada ngamin sa bali ang negosyok. Kanayo nakto nga awan dito eh.
Sa bali manan ang negosyo, sir. Ada sa nga tinegosyo kiti sa bali a lugar. Nay, kasla at nga minday ta, sir. Ay, businessman kayo at talaga. Itaman pa'y, Ivan. Nayaw-awan kan samot anay sanong dito'y balay mi. Wansa nga rod. Jakman amo. No apay nga enturong naktisakak dito'y balayo. Delikadon samot daytan. Adan samot makunkunanan. Wansa nga rod. Ngamin. No adak iti sibay mo. Makalipatak. Tanaragsak ka akasarsarita. Kanumat. Dagita kita palabras. Mayat. Mayat at talaga ti makisarsarita kan ka. Maikat ti bannog. Anya maikat ti bannog. Apay, masahista. Nakarkaro pa'y nga masahista. Saan ka di ako nada? A laughter is the best medicine. Ha? Daytan sa lang ti husto nga imbagam. Ha? Nakatsambak nga ron no kasta. Makaikat ka talaga iti stress. Saan ka day anapingat nga agrayo ni Ivan kini Bea iday? What? Apay ka day? Nakita ngamin anaragsakda kini Carmen nga agsarsarita iti bangsal da Carmen. Kasanaw, katawan mat dito'y ni Bea. Nuta awan makuna kini Ivan. Kan nagagat pa'y abaro. Santo nga agbisin ti pamilyana. Kaya't kumatday dya nga ubeng. Ngamsan may takayat ni Bea. Anya pa'y ti birukan na kini Ivan. Ay, di na mo ti agpili. Ay, yakman amaw iti dayjay nga anak ko. Kinay kayat nakatinapan ni jay syudad. Madlaw ko nga dasadsado ti anak mo. Mapilpilita namang tulong ken ka ijay talaw. Hello, ma'am. Apay asan asong batan ni Kurt ti telepono. Awan ni sir dito'y, ma'am. Adda ka no sa bali a business na. Anya ka di a business? Babae ka di? Mabalin ka di imot nga ibaga a business ti babae, ma'am. Ang mga no rason na lang ti business nga ibagbagana. Amukon ti asawak. Awan amok iti dayta, ma'am. Awan mo't nga may tinakitak. Saan mo akal kaluban ti madi nga aramid ni sir mo? Ay, saan mo't, ma'am? Dayta lang no saan ko nga amaw. Ang dalaki ti madi nga aramidan ni Kurt. Pagkunaan niya, ma'am. Awan ti bagbagana a baro a business na. Amang ano sa balin dayta? Ay, dayta tiyak mo, ma'am. Isuntula nga ang ti katungtung maw. Aglubot ka. Taintamangan iti restaurant. Kalpasan ha? Intaggatang kadagiti alikamam ditoy. Mabiit lang nga rod tain nakagpilas. Kartengan taurayan ka. Awagak ti aking kuko iti paggatangan ta kadagiti alikaman ditoy apartment. Nayunam dagiti sigod nga da dito eh. Rumbang lang. Sana kompleto ti alikaman ditoy apartment ta. Nagmayatin ngayon no nayunam pay. Agorderak iti appliances. Awan pa'y appliances ditoy. Ijay away. Awan na dito eh. Awan kalsada. Awan pa'y kuryente. Ay, boring a panagbiag. Mayat tinatumpungak dito eh. Inawagan na kakadin ti anak mo. Awan pa'y magarod. Si kakuman ati mawag ken kuana. Saan magarod nga agring ti cellphone na? Mga no nagsukat iti number. No napukaw na ti sigod a SIM card na, di na nga tamalagip ti number mo. Dayta ti saan ko nga amaw. No siya narigat ko alagi panti number na. Tanagadumait. Apay, dilagat mailiw kan. Tadi mo't la sumangpetay nga umiliw. Ay, no amok la ko mati ayan na. Saan ko mat ngamin nga amaw? Apay no amom. Mapan kamot ijay syudad.
Anya pa'y ngay. Ang mga no adabot tendakas ang napasamak ken ko ana. Mabalin ka di nga awisan ka mapan agpasyar. Agpasyar? Sa dino? Uray ijay ili no iso ti kayat mo. Alangan mat amapan ta agpasyar ijay talon. Ada ka di kwartam. Ilibre nak tawan mat kwarta. Iso nga rod nga awisan ka. Tanaglakwak iti inapit ko anatang, ken Eric. Ay, wun gayam. Nadamag ko anak katsamba ka iti irik. Ado kano akaban, tiin lakom. At damat, angam saan aday tati pagsaritaan ta? Ti awis ko kiti, patgam ka di. Ay, wun grasya daytan. Libre ko naman. Awan pa'y nangilibre kanya ka nagpasyarket. Uray man nalo naklaeng. Kanayon ka nga ilibre. Nulakat, takayat mo ti pa ilibre. Intang aruda na. Ang mga nagbabawi ka pa eh. Ita, tada amin na masapsapol mo dito yung apartment. Saan ka rumrumar, ha? Agyan ka lang dito yung uneg. Pumanaw ka kadimanan? Papanaw ka di. Ada negosyo. Sana mabalin nga gigyanak lata dito ay. Apay na sumuro takmat. Tapno makasurusuro ak iti trabaho ti negosyante. Saan mo nga mo dayjay? Di ka pa'y nakadapaw iti kolehiyo. Mabalin mo ti makasuro uray saan anak kapag kolehiyo. Dito'y kalatan. Saan mo nga arapaapan ti saan mo akabalan? At damat amin na masapsapol mo dito'y. Sige, no day tati kayat mo. Agyanak nga rod dito'y apartment ngagmalmalum. Ang mga nodyak makasangpat dito'y inton malam. At danas kan nga aramidak. Tapay mga iti restaurant, Carmen. Mabisina kon. Kalpasan ka diti pananganta kat agawid tan? Adda ka di pa'y kayat mo apagpasyaran? Mapanta, no adda pa'y kayat mo. Nasursurtan samat amin na mabalin na pagpasyaran. Agawid tan san? No adda kayat mo agatangan. Gatangan ta. Tapno adda pa kalaglagi pam iti damo pa nagpasyarta. Tapno pa kalaglagi pan ako nam? Gumatang tayo tiba nagngagpada ta. Uray jay saan anangina? Apag iso. Aglaklako iti accessories deta andad tita asidag. Gumatang ta iti bracelet. O sige, sikat ti makam mo. Uray sa anak ama nagusar iti bracelet. Agusarak itan. Adda amin ang masapul ko dito eh. Uray agbuya ak iti TV ngagmalmalam. Naimas ataraon. Agmay sa akmat. Saan nakapalubusan armor ni Kurt? Kasla adda madi. Makaboring lakit nga rod. Kasla ak baboy ang matartarakan dito'y. Kasla kulungan to'y ayan ko. Ay na, agbaliw matlaeng ang ti away tayaw. Umay da ka no buldoseren ti kalsada, tamasiminto ka naon. Ay na, nagmayatan no kasta. Adan makadanon dito'y aluglugan. Saan tayon to na magmagna no agudong tayaw? Dumanon ton tilugan dito'y. Ngamsan pa yan nagaw-away ti anak ko. Mga no nakiasawan, iso nakalipatan. Nga ta? Di naman la umay iyam-amaw ti asawa na. Atap ko lang matkit di mga no sa napalubusan ti asawa nang agawid dito'y. Nalabit a kasta. Ada nga minlalaki, adi da palubusan ti asawa da nga umiliw mat iti nagtawdan da lugar. Awan ka di matlang ti pinastrak mo dito'y. Ha? Pinastrak? Asino kumatipastrak ka? Anyang iti amok? Ang mga no damat inawagam nga imay dito'y apartment. Asino kumatiawaga? Kat awan matyam amok dito'y syudad. Diyak pa'y maawagan ni ninanang ko. Kasabalin ti SIM card ko, aginatang mo. Ha? Pinastrak?
Asino kumati pastor ka? Amok pa ngay. Ang mga at damot inawagam ngay may dito'y apartment. Asino kumati awaga? Kat awan mati amok dito'y syudad. Jak tupay maawagan ng ninanang ko. Tasabalin ti SIM card ko aginatang mo. Apay lang amin nga wagam ni nanang mo. Alangan mo pa umayam dito'y. Agbalin kat adwa titaraken ko ataon. Anya? Di mo kayat nga umaymat pumasyar ni nanang ko dito'y? Agpili ka. Ni nanang mo, bueno siya. Masapol amay salahan kada kami tipilyam. Masapul ka di pa'y ngagpili ak. Addaak lang arudan iti sidong mo. Agbaliwan ti lugar tayo. Addan kalsada. Ken dandanin masilawan. Nagmayatan? Nadamatan kuryente tayo ditoy? Tapno mabibiit ang maikabil dagiti poste. Imbaga kadagiti kakadwak ng agtutubo at tumulong kami. Imbag man tamayat da amin. Magagarandamat ang maadaan iti kuryente. Iswa nagboluntaryo da at tumulong. Nasayahat mat nga rod no kasta. Mabiit ti trabaho no adu ti agtitinulong. Wala rod. Adu ti magagaran ang maadaan iti kuryente dito'y away. Malagip ko gayam ni Bea. Mas daaw to inton agawid. Tadan kalsada kan kuryente ditoy. Nakalipat siguron. Manipod pinmanaw. Saan na nagparparang? Kailiw mo kadipay? Saanan? Si kanti kailiw ko akanayon. Hello, ma'am. Sumangpotak iti mabiid, nana. Ngam saan mo nga ibagbaga ka ni Kurt? Kaya't ko akalaatan. Kasta ka di, ma'am. Saan ko nga raw nga bagbaga nga imawag kayaw? One, adangamin gayim ko dita anang yawag nga damading araramidan ti asawak. Madi nga aramid. Anya nga iday ma'am. Saan mo nga amuan? Yun ay unay ko kan ka. Asaan mo nga ibagbaga kan kwa na ti isasangpad ko iti mabiid. Namnamaan niyo, ma'am. Saan ko nga ibagbaga? Sungbatan nakmatan na, Carmen. Sikati kayat ko nga agbalin asilaw ti bangunak apagtaangan. Tapno di mo mat ko na. Sungbatan ka man laangan. Tamangan wag sa noong ka manan. Agpaiso? Agyaman ak unay, Carmen. Pinaragsak naklaunay. Idi pa'y nga da panagayat ko kan kanya. Sabali lang amin ti inaram mo. Agpaiso tay ko nam idi. Amaagasan ti saam ti puso. Babaan iti pananglipat. No di ka pa'y nakalipat aging gaita. Amangan no nabagtit kan. Saan ko apagbagtitan da a babae? Si kaita ti kapatgan iti puso. Pudno ka di dayta nga ibagbagam. Wan. Ket tapno di ka agduha-duha. Isingasing kong agkalaysatan. At daamin akasapulan ta. At damat baboy ko. Kan adaw nung ko. Kita man la dagiti paspasamak. Nagkalaysan daivan kan Carmen. Ay, saan daan nagkagasat iti anak ko? Isupay met kumati kayat ko ama manugang. Kanya nga rod nga ay, saan mo't nga rod ang mabalay na madiktaran ti anak mo ang makiasawa iti di na mo't kayat. Kasano nga tamot itan ni Bea? Nakalipat sa mata talaga. Saan ka manin nga gladingit? Di ka maawanan iti namnama, agawid tulat ta di anak mo. Sang kaibaga na iday, at ilugar tayo kanaw kat last class. Tawan kalsada kan kuryente. Angam ita, adan kalsada kan kuryente. Kaano gat ang agsubli ti anak ko? Panagkunak, nakiasawan di anak mo iti lugar anapanan na. Dakkelan ti tiyan mo, bakit? Masapul nga agyan kalaan dito'y balay. Jakmat kayat ti andalaang dito'y balay ngawan aramidan na. Asideng mo ti balay ta iti kalsada. Agistor kalangan. Awan pa istor dito'y. Ket adamat pagpuunan ta.
istor ko na? Ni, mayat samat day ta na panunot mo Agla ko iti istor ta. Mangipaarami da kita extension to'y balay. Tapno iso ti pagbalinta nga store. Sige, adakan ka day talakay. Masapul nga isaganaan ta. Ti masakbayan day tasikog mo. At damat gaya men istor dito'y ayan tayaw. Saan tayo na mapanpay di tababa tapno gumatang. Wan tata, day tamat tinapanhunot ni Ivan. Ay wala, tasaan ka pa'y ama ka pa ni Jay Talon. Tanay, dakkel meten ta tiyan mo. Wan nga rog tata, nagdakkel nga min ti tiyan ko. Nagdagsen. Singin samot ti agbalin tong anak yaw basang. Ado nga rog ti mangibagbaga ang amangan kanuno singin tata. Ay, swerte ka no singin ti umunang anak. Agpaiso nga tata. Swerte tama minsan laas ikaw. Ngam duwan amaladaga-adagaos. Maminsan tirigan. Nang nagkuti saritaan nyo kani Tata Baldo itay. Aswerte ti anak asingin. Ayunak ti imbagana. Amam maminsan tirigat mo. Angam? Duwa nga ubing. Wan matkit di masapul mat ti anos ang mga sikaso iti dua nga ubing. Narigat pa in ubing da. Ngam no dumakkel da, saanan? Agyaman ta iti apo, ta inikan na ta iti anak. Adadita ti kayat na ti aganak, ngam saan damot ama paraburan. Agyaman akmat kan ka, ta inayat nak. Iso nga ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka matunay, Ivan. Katsapay la kumatag na nayon ta naragsak. Ipanamnamak kan ka, akanayon ta naragsak. Aramidag ti amin, tapno saan tayong agrigat kadagiti agbalin nga anak ta. Kat aramidag mat ti amin amang tulong kan ka. Mabalin ka di adinak ko maikulong dito'y apartment, Kurt. Anya pa lang ti sapulam. At daaminin dito'y akayat mo. Ginatang mo ti kayat ko akawas. Ngam saan kumit amaaramat dagiti kawas tabaludak dito'y. Nakarikreklamo ka unay. Noon nakiasawa ka iti marigrigat, awan dagito'y anamay mo. Ngam saan nakabalod iti bukod ko apagtangan. Ingkakat agidasaren, tani, mabisina kon. Saan ati lakid-kid dawam? Nuan niya ti kayat ko, iso ti masurot. Aguray nga ron, kainak agidasar. Kartingam tada papanak, kasapulan dak iti negosyo. Sumarunukan, tamabit lang ang matagidasar. Wen, umaya kon. Agsursuro ak ngagmaneho. Tailaklako tinasingad agayim ko ti second hand aban na. Kayat ko asyak ti manggatang. Planong ka diti gumatang iti van? Nanginan samat. Saan unay ang nangina ti panangila ko na. Tamapan ka no iji abroad. Nalaka no siyak ti manggatang. At ang amin nagkadkaduan mi, idi pa'y laubing kami. Sa bagay, awan pa iti pampasahero alugan dito Sikat ti kaunan amadaan iti van. Una, kantap no adda aramatan ta amapan di ospital, numadanon ti panaganak mo. Mala, aganad ka ngagsursurong agmaneho. Ipagpagapom ka dagiti agbalin nga anak ta. Wen, mangnamnama ka. Aramidag ti amin, para itinasaliwanwan ang masakbayan ti pamilyata. Nasaliwanwan na yung tibiyag da Ivan. Nagagit na ngamin ngagpadpada kini Carmen nga asawa na. Ay, wani nga raw da. Isudala ang tiada istor kan lugan na dito'y lugar tayo. Kita man la tibyagan niya. Asino ti mang ipagaraw, akas day ti pagbanagan ti inwalin ti anak mo. Iso ko ti agsagsagrap iti kinaduras ita ni Ivan. Sinayang natin na imbag ko maagasat na. Gapo iti tarigagay na makapan ijay syudad. Uray ko no nasayat mo tinagbanagan na ijay napanan na. No daduma kat.
Alukuyag ti bukod ko abag Anasaysaya at tinagbanagan na ijay syudad. Tapno sa anak unay nga agdandanag. Bakit di anak mo? Amunan ti aramidan na. Saan na siguro mat nga isagmak ti bagbagina. Malagip ko man jay insangpet mo dito'y Anibeya. Ayan nang ataitan, sir. Apay adamagam kanyak. Sigod ka di nga amum day jay babae. Saan ba tada kayo ka nga rin tinang isangpet? Saan ka day, sir? Insangpet ko laeng, tatinulungan na kidi. Hanggang pimanawan, saan ka di? Ay, sa bagay, uray kaskasanaw. At damot utang yu anay imbag anak mkan kwa na, sir. Saan ka day? Tsaka mo, basit labanag day jay. Pinadagos kumat dito'y balay. Sa bagay, damo na ang maisarong dito'y syudad. Iso nga awan ti husto apakidagusan na. Iso akas lang nakabayad akmatan iti utang ko na imbag anakam kenkwana. Gapo iti panang padagos ko kenkwana idi dito'y balay. Sa bagay matkit de asar. Ngamjak man amaw, no apay analagip ko day jay abeya. Manang, ti trabahom tinto na rem. San atila pagtaktaktakam, iti awan ka as-askan na abanag. Awan ka day ti kaas-askan ni Bea, sir. Diyak mo kan ka. Di ta ka man layangan. Anda pa'y nas ka na papanak. Oh, kumusta ka ditan, Chris? Kaano ka di nga gawid? Mabayag pa'y. Pudno ka di tinadamag ko, nga adda ka numanin pagluklukwam dita? Pagluklukwan nga. Anya ko mati pagluklukwak ako nam. Di ka naging didiam mo. Makadanon amin kanyak nga aramid mo dita. Ang mga nuduling ti dinuto ka mamang sipot kanyak. Sabali siguro tinakita na, nga da aramid na. Kat imbaga na asyak. Napudno amin nga indanon da. Ibabawik dagiti negosyo nga impalagkokan ka. Umapala ang tinangidanon kan kay ti dayta. Ibagam no asino dayta, tapagikarwag. Di ka kamkamali amang loko kanyak. Pagbabawiyam to no kasano. Ay, saan man at tila pampanunutem. Adda ka din adlaw mo nga imay nagsiim dito'y balay? Wenno, adda ka din nagdamdamag ken ka? Imay nagsiim, wano nagdamdamag. Apay ka day, sir. Sung batam ti damdamagag. Di nakpagdamagan. Ay, anya ko matidamagan na ngay, sir. Kasano ko mga amok ti damagan na? Kumpurmi at ti damagan na, ti kayat ko asawan. Ay, mati kawak na kayo, sir. Nabartag ka kaday, ta saan numutin nga mo ti bagbagayaw? Saan mon anayunan ti pan nakariribok ko, danga? Danga ka no? Amo ano asino ti danga? Oy, di ka man dumanayaw mudum dita. Kaya't mo tapagawiden ka. Pagawiden na ka di, sir. Ay, agyaman na ka. Agawid ang arudang. Nita. Hoy, agsubli ka ditoy. Imbaga kaya nga agawid ka. Hoy! Oh, apay adi ka matagtagari. Sika, Bea. Anya ko mga itibagak. Di mo na yun ang tipan nakariribok ko, Adda parikot ko. Anya nga tatiaramida. Tapno makarwarak dito Ang pamarangak nga tangang sakit ti tiyan ko. Tapno ipanak iti doktor. Anya nga ta. Iti kasta. Makapanaw ako dito Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay.